Assalamu alaikum i lijep pozdrav svima. Jedan mali update i želim da vam uputim jedan savjet ukoliko se nađete u sličnom problemu, pa možda ovo rješenje koje je pomoglo i meni možda pomogne i vama. Vi koji pratite moj YouTube kanal duže, upoznati ste da sam prije nekoliko mjeseci se povrijedio. Povrijedio sam oba koljena skakajući, bukvalno znači u doskoku, igrajući se sa svojim sinom, znači jednostavno sam, što bi rekao naš narod, suzbio koljena. Uglavnom radio sam čak i snimke, X-ray ili rentgen, ništa na tim snimcima se ne vidi da je slomljeno i tako dalje, međutim postoji mogućnost znači da sam ili povrijedio meniskus ili ligamente ili nešto tako, budući da je ovo već nekoliko mjeseci, sigurno 2, 3, možda bit će mjeseca, imam problema sa jednim koljenom, jedno je prošlo, međutim drugo i dalje se nije oporavilo. Znači posebno recimo kad spavam, ako se recimo stavi koljeno na koljeno, onda osjetim bol, ili recimo ako držim previše ispruženu nogu, ili da ne govorimo savijenu nogu, kad hoću da sjednem, kad hoću da ustanem, znači taj bol nekad je manji ili viši, nekad se smanji kad sam u određenom položaju, međutim nije prošao. I jednostavno da kažemo, borim se s nogom. Šta sam sve koristio i šta sam na kraju primijetio da mi koristi. Znači, već odmah nakon povrede krenuo sam, doduše ne odmah prvih dana, ali možda nakon sedmice krenuo sam ili dvije, krenuo sam sa upotrebom gaveza. Znači gavez imate mast i gel, ja sam koristio gel. Koristio sam redovno, znači sigurno 2-3 puta dnevno da sam mazao i nosio steznike na oba koljena. Gavez gel kada nanesete na bolno mjesto, osjetite znači jednostavno trenutno olakšanje i osjetite to neko poboljšanje, ali opet se zna bol vratiti, tako dalje, tako da sam bukvalno deverovao, sam primijetio da mi gavez koristi. Onda sam bio otputovao u Meku i tam sam prelazio malo više kilometara, a kod sličnih povreda preporučeno vam je da mirujete i da se nikako ne krećete, a ja jednostavno nikad nisam mogao sebi da dozvolim taj luksus da mirujem, znači više dana da se nikako ne krećem. Tako da u Meki mislim da sam dodatno poremetio koljeno, ostalo mi još malo gaveza, koristio sam međutim bez nekih velikog napretka, ali definitivno gavez pomaže. Pomaže u smanjenju bola, kako trenutnom, tako možda i na duže staze, da se s vremenom smanjuje bol i da se jednostavno sanira ta rana. Onda mi je otac preporučio jednu mast, opet je bio gel. Riječ je o, vama je vjerojatno poznato isto, konjska mast. Znači, bio je u pitanju gel. Naime, nakon što je njegova žena imala slično iskustvo i za 7 dana su joj prošli simptomi, otac mi je kupio sličnu tu konjsku mast, konjski gel. Međutim, ja sam baš skeptičan kada kupim bilo kakav proizvod. Znači, nemojte misliti da se ovdje sad radi o nekome placebo efektu, da sam ja sebi umislio da mi to djeluje, jer ja obično, čak i ako djeluje, skeptičan sam. Tako da, hajde, uzeo sam tu mast, odnosno gel, da ga probam, da koristim. Odmah već prvih dana sam se razočarao, međutim dao sam minimalno, ne 7, nego 2 sedmice sam koristio. Kad stavim on mene počne pržiti, isto ljuta paprika, malo se osjećam bolje trenutno, međutim ne može se porediti sa gavezom. Gavez mnogo bolji. Gavez je mnogo bolji nego ovo što sam koristio, taj konjski gel. I jednostavno nakon 2 sedmice korištenja vidio sam da mi nikako ne koristi, možda mogu reći, čak sam se pobio da mi ne šteti. Ajde rećemo da je koristio određeni procenat, ali nikako prihvatljivo ni blizu gaveza. I tada nekad otac me preporuči da uzmem jednu drugu kremu koju je čuo kad je bio kada je sređivao neko ljekarsko za vozačku dozvolu, pa je čuo da jedan od doktora savjetuje svome pacijentu da kupi tu kremu, da li za bol u mišićima, zglobovima i tako dalje. I onda se sjetio da izgleda jedan od njegovih starih prijatelja i radnih kolega koristio istu kremu i da ga je bukvalno, što bi rekli, digla. Znači pomogla mu mnogo, da je mnogo hvalio. I odem ja, kupim istu takvu kremu, dostupna je znači u apotekama.
Evo ja ću vam pokazati o kakvoj se kremi radi. Znači ovo je Comfort krema. Comfort krema i to dostupno pogotovo u Bosni i Hercegovini, ne znam van Bosne i Hercegovine, Comfort krema čiji je glavni sastav znači kamfor, metil, salicilat, benzil, nikotinat i levomentol. Znači to su neki glavni sastojci ove kreme. Predviđena je znači isto tako, vidite ovu sliku, za bolove jednostavno s globovima, mišićima i slično. I vjerujte, evo ja neću reći da sam se izliječio, već nekoliko dana koristim po možda 2, optimalno je piše 3-4 puta na dan. Znači stavljam minimalno 2 puta, a nekad znači 4. Pokušavam da stavljam 3-4 puta dnevno, da fino utrljam u bolno mjesto i primijetio sam znači napredak odmah nakon možda pa prvi dan, 2 odmah sam primijetio znači poboljšanje. I evo koristim već nekoliko dana, ne znam koliko tačno, mislim da je ispod 7 dana. Ja očekujem da će ovo mene, možda, ne znam, hoće me proći skroz, ali umanjit će simptome. Evo, već neke stvari pokušavam da radim koje nisam mogao bez velikog bola. Znači, mogu recimo spustiti se na koljena bez da osjetim ogroman bol, da ustanem recimo sa zemlje bez da se oslanjam na ruke, znači uz pomoć samih koljena, bez da osjetim znači onu veliku bol koju sam osjetio prije, znači blagu bol osjetim, tako da osjećam da mi se stanje popravlja i mnogo bolje od ove konjskog jela ili masti. Čak mislim da je bolje od gaveza, s tim što je gavez opet baziran na tom, da kažemo, prirodnom sastavu, ovdje ipak ima hemije. I možda je to upravo rezultat da je ova krema djelotvorna. Ovdje imate 40 grama gaveza za iste pare, znači otprilike gavez vam košta 7 maraka, mislim i ovo je neki 7 maraka, 6-7 maraka je gavez. Ovo je manja količina, međutim manje se troši. Tako, evo, trenutna cijena je 7, mislim i nešto maraka ove kreme. Da kažemo koliko pomogne i koliko je dobra. Stvarno, znači ovo nije nešto skupo, ali eto, pokušajte. Normalno, ja nisam doktor, ne mogu da vam dajem ovdje ljekarske neke recepte i savjete. Bolovi se svakako razlikuju, pojedini bolovi, pogotovo u mišićima i zglobovima, mogu biti na nervnoj bazi, mogu biti vezani sa kičmom, mogu biti vezani znači sa povredama kičme i tako. Onda vjerovatno možda će vam umanjiti simptome, možda neće, ali ovako neke mehaničke povrede koje i s vremenom mogu proći, ja mislim da se nećete pokajati ako kupite Comfort. Znači nemojte puno lutat. Čak možda prije nisam probao do duše Voltaren za ove slučajeve. Probao sam do duše jedno, mislim da je Njemačkoj to ulje posebno, ali mislim u Njemačkoj je kupljeno, sad nisam siguran, za masažu je predviđeno. Da li je pravljeno u Japanu ili u Njemačkoj, ne mogu sad da idem da tražim tu bočicu. Svakako dobro za masažu, međutim nisam odmah, tu mislim da je prvo što sam koristio i to. Ali nisam naišao na neke velike pozitivne rezultate. Ali ovo je do sad najbolja stvar što sam koristio. Tako ako imate sličnih problema, ne košta vas stvarno puno. Probajte. Od nuspojava ono što sam primijetio jeste da se može javiti crvenilo koje vrlo brzo prođe. Znači na osjetljivoj koži javi se crvenilo, nemojte dizati paniku. Znači proće. Bola nema kad nanesete, ne ujeda krema puno, međutim malo je nelagodan možda osjećaj. Uglavnom možete osjetiti svrab, znači kao da vas je komarac recimo ujeo na to bolno područje, nemojte se češati, strpite se možda, hajde, dok krema djeluje možda neki pola sata do sat vremena, strpite se, nemojte iritirati kožu. Uglavnom, volio bi da neko proba ili da mi neko napiše svoje iskustvo ako je već koristio Comfort kremu. Hvala vam na praćenju ovoga videa i ovoga YouTube kanala. Ako imate kakva pitanja ili savjete, pišite dole u komentar. Ako želite privatne časove sa mnom arapskog jezika 1 na 1 putem interneta, radimo znači privatno preko WhatsAppa, ja i vi, javite mi se da zakažemo slobodne termine. Također, ukoliko želite sa mojom suprugom da učite, i ona daje isto časove, kako sufare, tako Kur'ana, teđvida, pa i arapskog jezika, pa ukoliko ste žensko, javite se slobodno njoj. I to je to. Do nekog od sljedećih videa. Svima lijep pozdrav i assalamu alaikum.